Maikanem Apilin. Tinapalabas nagtultuloy ti panang sapul da ela ken igmi ken ni Ami. Nakadanon da iti karayan nga ipagarup da pakasarakan da ken kuana. Itinut ko ta dansong. Inkadengen ni Ami ti pan nakikapeng na iti grupo dansong. Nakapungtot ni Ami idi sana kanunungan ni Ansong ti kalikagom na adagos nga gibales. Kunan ni Ansong asan nga agdarasudos tadumteng to ti gundaway para iti dayta. Sana dimngeg ti balasang ket itinadaan iti gundaway naglibas daytoy. Itagagayem adto intituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Apilin. Saan tayo mata nagsublilan daw? Sana mabalik. Naglibas lakit eh. Kabakamot niya ni. Sana mabalik na sumalog. Dahito tidalin magpasalog. Surotek dahito eh. Balsag dahito ang rapist. Makamo dito nuan niya pinapasama kanyak. Pinaskan. Mapatay ko. Nilando. Agawa ako ito maray. Ami! Mabitlan! Ami! Mataytan. Nakamakam na po. Mabitlan! Nilando. Ami! Ibatan na. Ami! Dungog ka! Ibatan na. Estoti ko na naman, Ansong. Saan ka nagdarasudos? Pangasin, Ami. Sikat imaisag mo iti pampanunutan. Umay kan. Magsublitan ni Jekota. Pangasim, Mami. Diyak kaya't nga dada ka sa mapasamakan ka. Isod di ka agdarasudos. Awanan. Talaga saan min ama sa pulan ni Ami. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ni Ami. Anyang at ti kayat asawan ti panagpukaw na. Naulit manenday to'y apagtang. Imuna ang napasamak ka ni Victor. Sa ita, nimot Ami. Naimbag ni Victor, ta si bibiyag pa'y. Hindi nga ta Ami. Talagang agdandanagak aging kaadyak maamuan no anya tinapasamak kan kwa na. Antoy, uminom kayo tayo naman. Sigurado amawaw ka. Pag-iaman ako. Pangasi, Mami. Di mo nuloy kong taglibas. Ipagpagapom kumakanyak. Amin tayo ti daytoy akuta. May sa timotibo tayo. Tipanggap tayo. Kagibalas. Kas ko na ni Mang Ansong adada ulo tayo ditoy. Sana mahala dahi tayo ti dinunursak. Adan to gundaway amabalas tayo da. Pasensyakan lang to. Ikarik. Saan ako naglibas? Aglaman na kami. Awan tidak ka sa mapasamakan ka dito eh. Dapat apasig ana sa singpot ti kakadwa tayo dito kuta. Yan do. Dakayat nga dada ka sa mapasamakan ka iti panagdarasudos mo. Isong agtungpal ka. Taparamat lang iti pagsayatan. Ayan nga tadadya ka risabong boss. Hapay ngawan matad. Nagaramid ka iti pareko, tungan. Sino nga tatidakdakamatan nila? Kuna na nga muna, no sino tinangaramid iti dakas kanyame. Natural na si ka, salbag ka. Anya? Tasaan mo't anlimod kadakwada, tinaramid mo idi kini Ami. Tidandani pa ng ramas mo kinkwana. Kwa. Kat iti kanito asana sumangpot ni Ami iti pagnanadanda.
Ang gipulungan ni Ella kini senyor. Anya. Kat sigurado, dakas katungan. Taramiton amin ni Ella ti pamuspusan, tapno matodas ka. Kat siyempre, gapo ta mayor itan ni senyor, di na kaya ti madadal. Iso apa ibalod na kamatan. Anya. Iso asaganaam day ta, tuhan. Jak itulog Ha? Nonasken apatayak nila. Aramidag. Anya. Ato'y apong, agmerienda tayo itinaling ta kamuti. Kan addamat ten kape, manipod itinakirog abagas. Ay naapo, talaga nalaing ka. Amom pa yan timang serbi kanya. Wen apong, nakita kayo ngamin anak katugaw dito'y paraangan. Iso analagip ko timangyag iti merienda yo. Alangarod apo, agtugaw ka tagsangot ang agmerienda. Apong, anya ti pampanunutam. Ha? Ay awan apo. Ay, kunak no adda. Ngamin, kasla adda pampanunutam. Kuha, pampanunutak ngamin tay balasang agayom ko ijay asyenda. Agparparikot, apo. Kasta ka di apong? Wan, apo. Mapukpukaw ngamin tay imbilang naakabsat. Saan ka no asimang sangpet? Isong agparikot. Ay? Iso ti pampanunutak, apo. Tamaasyanak iti dayjay agayom ko. Nasingpot ngamin kan man nakaawat. Saan laaday ta? Kasla awanan sabsabali kada kami. Taimbilang kumutan akas anak. Kumusta ni Ami, Lando? Masaya at magtimangansang. Nagkarya saanan naglibas. Nasayat. Ket, nangan ka di matan. Uman manong. Napakan kumatay. Kinda nataintad ko na loob mapapaya. Nasayat nga rin mo kasta. Magagaran namin nga gibalas manong. Di mo liplipatan na palagipan. At danto tiyempo ti panagibalas. Uwan manong. Ada ko na ibagas, mga ansong. Oh, Ami. Anya dita? Surata ko man ni Auntie Ella. Sigurado nga ginga ita. Agdandanag dayjay. Amok asinapsapol na. Among dayta Lando. Kasaan mat asabsabalin ni Auntie Ella ken ka. Ano? Pangaasim, mga ansong. Surata ko man ni Auntie Ella. Ipakaamok ano sa niya ati kasasaad ko. Sige, Ami. Agsurat ka. Siya kun ti mangipan ken kuana. Talagang maawanan ti amok apagsapulan ka ni Ami. Sapay kumata na saya at ti kasasaan na. Yad adayong kumadyos ko adakas tinapagkang na. Adag tuk-tuk-tuk. Sino nga taday ta? Sino ka? Siyak ni Ansong. Ti kadua dalando ijay kuta. Paunagan na kuma. Tada na patag na ibagat. Nasaya at ti kasasaad ko, Auntie Ella. Dinak pakadanagan. Addaak ita dito'y kuta dalando. Di kay kuma agdandanag kanyak. Ket sila lagi paklata kada kayo. Addantual daw asarungkaran kayo. Ngem saan pay nga ita. Tikwentas ko.
Pangaasim taalaem ket ited mo ken ni Mang Ansong. Adda iti pangik-ikak iti kawes ko. Diyo baybayan ti salunatyo anti. Toy mangipat-pateg kada kayo. Ami. Ela. Ansong. Iti anya agapo anakikapeng kada kayo ni Ami. Sana siyak ti mangibaga iti dayta. Isuntun ti mangisalay sa iti napasamak na. Basta ti makunak. Nasaya at ti kasasaad na ijay kuta. Saan lang iso ti babae ijay kuta? At dadwa akadwa na ijay. Anya. Agam kasanun ti panagadal na. Saan ka di amasayangan? Ansong, kaya't ko makasarita ni Ami. Apay asaan nga iso ti imay. Takasarita kumaan na imbag. Saan na mabalin abaybayan na ti panagadal na? Adda arapaap na akayat na atunuyan, Ansong. Addan tugon daway asumalog ni Ami. Ket agsarita kayo. Ngamno ita. Saan tayo mabalin? Ala, ingkalaan ng dagiti banag akayat mo nga ited ken kuana. Aguraya. Sumang-atak matla ita arabi, Ela. Iso ngay sagana mon dagiti kasapulan ni Ami. Ita arabi, nakpatayan nila. Ha! Ipasubunak na ijay. Sana siya ti kalabarin na tawan gaway na kanyak. Patayag langan tapno awanan ti parikot. Sana ko nagkabalyaw. Magnakaging gaya sinda. Hindi kasta awan ti makadlaw kanyak dito'y mansyon arumwarak. Ansong, adaamin iti daytoy abag dagiti kasapulan ni Ami. Nasayat. Sumangatak itamot lang. Saan? Adamakan analuto. Mangan ka pa'y sakbay asumangat ka. Kat kabayatan ti panangan mo. Agsarsarita ta. Sige, Ela. Agyamanak, no pa kananak. Mangan ka. Tapno adda pamigsam asumangat. Sanda ka nadlaw da boss bat. Anim mo rin ti mansyon. Ita, mapatay ko na dyan nga ila. Sigurado. Nakaturo ganda dyan babae. Ket santo amakadlaw no sumre ka iti pagnanaedan na. Amin kami nga dayjay kuta. Panagibales ti panggap mi. Anya. Nagduduma kinadakas ti napasamak iti tunggal may sa kada kami. Ket kayat mi ti agibalas. May sa ti aking gapuanan amin kadagitoy. Awan sa bali. No saan adag iti tao, akaturayan iti daytoy adiso. Narigat da kalabanin. Gaputa, magatang da ti hustisya. Ansong. Pulos ngawan kabalan mi. Isuan na panunot ko nga umungan dagiti daddo maapadak ana biktima. Tasangsang kamay sa kamin to abumales. Anya? No ita, awan pa'y gaway mi. Ngam dumteng to ti kanito, Ela. Dumteng to. Oh, Diyos ko. Anya ka din dayto ya mapaspasamak. Ela. Agan-anat ka ditoy, ha? Ansong. Ket di kagdanag. Tasana mabaybayan ni Ami ijay kuta. At danilan do ijay, nga iso ti kanayon amang bambantay kan kuana. Sige. Kat di ko mabaybayan ida. Wen, di kagdanag. Numabalin. Saan kayo kumaapo matpatay, Ansong? Pangasiyo. Di yu ikabil ti hustisya iti imayo. Sige. Liklikan mi dayta abanag. Aging gay ti maliklikan mi.
Ngem mo kasapulan nga aramiden mi. Aramiden mi. Ada akong dito parangan dahil sarkag ti pagnanaadanda kag gibuhos akong tibiyag na. Tongan. Boss Bart, ada ka di kay. Sinursur ka, Tongan. Anya? Temom, di kan siputan. Amok ti planom. Sige. Padasang nga ramitan, tas sikat ti patayag. Anya? Ala, agsublitan ijay mansyon. Awanan dagiti do alalaki. Pimanawtan. Anya nga ti panggap da kini ala. Nasken ama-amuan da ito ni Ella. Itiruruar ko dito'y pagnanadan nyo. At danadlaw ko alalaking agturong dito'y. Iso naglamang nga kadagos. Kat pinaliw ko noon niya ti aramidan na. Nagtakdar iti parangan nyo. Pagamuan, tadimtang ti may sapay lalaki. Iti panagsarita da. Kasla di da nagkinaawatan. Ket pimanaw damat lang. Anya? Sino nga tadagijay? Kan anya ti gagarada, taapay nga addada dito'y iti kastoy nga oras ti rabi. Amangan mo't no dakas dagijay a tao. Ket addadakas apanggapdakin ka. Anya? Sanak pa asumangat iti kota ita. Tamangan no agsubli dagijay. Ket anya pa'y ti aramidan dakin ka. Inton parbangon langan ti panagsublik iti kota. Tapno mabantayan ka, Ella. Sige, Tongan. Agsepta. Well, boss. Agsepta. Kabayatan ti panagsarsarita na. Sige, boss. Kaya't kamanen apalagipan, Tongan. Iti kanito adakas ti mapasama kini Ella. Gudasak matibiyag mo. Boss. Di mo dadaalan ti panagkadwata, Tongan. Kasanan, no, gipulong ni ilakan ni senyor. Ket anya ti aramidan ni senyor kanyak. Basta saan ka nga agaramid iti dakas kontra kini Ella. Ta iti kanito pinatay mo. Siyak mismo, timbang patay kan ka. Parbangon na Ella. Orasen tapno sumangata. Ansong. Agan-anad ka ditoy. Amangan no niya ti plano kan kadagi di alalaki. Amangan no pagaramidan da kay ti dakas. Amangan no agsublida iti sabali agundaway. Ket agbaligidan iti dakas sa panggapda. Anya? Ansong. Ella, adday singasing ko kan ka. Anya dayta? Sumurot kalangan kanya kijay kota. Anya? Nay magijay, tanatalgad ka. Itamat lang. Sumangat pa ni Jekota. Ang mga nudakas ti mapasamakan ka. No agtalinay kapay lang ditoy. Anya ti sungbat ni Ella. Sumurot nga ta kini Ansong. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy iti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Bagley. Direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.